Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Ka Khasi Students Union Motion Road Circle haka khalai tri unai wieng arajar arpho kala pelong ya ka program penkub burom ka beratip kum ka Macha Prang Academic Award arajar arpho ka bakhalai haka bashi pongot ki samla puli ki balawan chakmat hakikaran puli paper kila sha penkub burom haka ki isu ya kate ki jingelang la pelong haka auditorium hall jong ka snong riang do haka bau MD kathan uba gigor merthong ulalong kum kongsan bat usamla Raymond Kharjana Education Secretary ki isu sengkemi kum usambot kongsan nalor kita i kongsan lai don langru uba Richard Kharbani General Secretary ki isu West Khas Hills District uba Armstrong Soshang President ki isu Motion Road Circle usamla Ulysses Rentong General Secretary ki isu Motion Road Circle ki kimi ki kpa bat kiwe Pi kumki kun samla pidai kilawai jong kadong kathan kane kajaka bangayeng menta kane kade kajaka jong pi ni de stangkat nohi nilaban ino ya kane kakam ndre kane kade kajaka yang jong ki kun samla ki bansawan nang ne hadin tinga sukerpat ya pi ba menta hoi kumba penpau mene naki leng kibala kren sakmat jonga kalong kabarit kajingai ndre kane kadai ka medal ka bapen slur ya pi namar bafitip kano kajingai ne penkuprom kadai kawai ka bakong santam banyo ya kajing penkuprom hagano ka program kalong ka kabae habdayale hi banyo ya kata ndrei pi mentakas ngi pilayo ya kane ka burom ka bakerpang ka balaai dakini ki seng tenata daw wat nom khen bagane ka jingai kalong ka barit hoi ka ngi ki kena skul nong kedong ka bun ba ka jinge ndrei nyimdai ban kendandin namar pitip haga jingim hi uwe udon bay ka jingya kendu ya ka jingye ndrengim dai man kenandin habanga pe sapangka dong kathan jong la jong ni don kam ka jing prestom ka jing minot namarba hangne hapo ka mosrut jongi ka foundation napta ki kunsamla jongi kampat long ka babyang Namar ngasutu yalade hadin banga pas yaga klasik ngayo second division lasnyo sarong yalade bangayo second division hadin banga le join yaga school hapo singdomnik school maukar ki ayenga haga section C namar kiongba ini one second division te ulasta poyante Nilungo namar ngim niklem lek yaka English medium nakata daw nakai ka daw kita berkat kerja namar ka foundation jonga school jongi umpat bang ni don kam ki kena ki ba menta ki deban yo yaka jingi kai ka bapaka nata daw ngahi yalade walada ngampoi hagata ka graduate ngalas mutu yaka jingi hadin banga pas yaka metrik ngalai kelas hapo Silong College hadin mangala yobriu namar naying nasem kim kersanchu tingara takas pot ka hadu lai benai ngam nut bang ngam nang suban pelut tenagata daw ibun kijinge ndrei nyidai ban num kerlandin nyidai ban ya chakmat kumkine ikun samla jungi mentah sngi kibala ai ya ka burom ya pi kini rukibon kijinge ngaru ngabala bad ya ka sing balang porbadon hapo ka singdomnik nia prelang batu Ferdinand Kongla ubalong presiden chua ubapol
Syaktit yang iha pulis bajar. Manga balajit ubaklat apo nong sileng nia syaktit angto. Tang kibun kijinge baper ba arden ba sound nia donlang hagato kapor. Ndrei ngim kenrandin. Nata daw ngayaro yakine ki kun samla jungi menta bakila penmi kum kine ki program baper ban kentiu yaka pule puti yaki kena ban encourage yaki kena jongi sane nang bakin la ban tur sakmat ban yo yaka eka jingtmu kabagi don ka jingtmu hakamin simjoki. Bom, be the change you want to see in this world. Long kita nomora ya jingala kapapikwa bani hang Islam pertai. Kini kemudian boleh mengatakan hak ini lumpung mendarsi namar hak jingat nanti kejonga lapun sil ngajui partisipasi sih ada ya apa ngapai kerja beri kejongi kesamna kerja beri parado operasi kejongi ikloi bantelet ialah temai, ialah rempai, ialah hari berjat beliau. Anda gelanang kelas tak. Kiduksa, kikena, balik pulie. Cawai bab kijela, lingba, kata hak pulie. Jom jela, jom jat beliau. Pausi kecil sosi tolong. Bandai lapoi bab sabar. Kikroy ban gopno hak di rongkong jogi jongkoi jisi ban da giwan phai pat kisdan ban pen ban yowen yala kijong parado prasnam kibuan pat ne kijaga kibakham no teng small eran no pa sosi belum bawa yang khatir keteli adiru kisdan maleran mengkran lima hari kalumpung menasi ngaku akan bersno si para sama kita siapa tu pulang menasi bagi singa ibarat apa yang kacingdon diberi di bawah kamdai berwarna yang kacing sarong api Henry karena persamaan CVP Bapak Syim bakali kali tangga cisdang berpenangai tradisional pat haksi kijimpuri penasa jompi ngakan tu wifi bawa pihak bencit yang kedan puri jompi tu sumpu ialah jom kebor om syabit dan ini syabit perlok dan ini tamu perlok ngaruh yang sains ngaruh yang sains dan perlok ngaruh commerce ngaruh commerce di masuk kila kacong kabora dia kacung pun kuburong jong kaseng yapi ngasobon ketu yapi kisamla bangim don kam ya kata ketengam tabahe ringin peni dak kikam lengbau khulom bat kacabe khnang ba kacai pendiu gojongi kanlong tabaye baik kanlong barenti ha kasengsyar khadar bangin bat daladi ha kamai kaci bangin bat hi daladi ha kam sungkai suman bangin bat yala katenrai yala karongpong kabangi ngidam kajing tumuhi kalong ba kiu saprang ha kani kajing yale namar ba ladangi suhe tang tingam yaki kam bade labat no de giwei kai ga banje pateng ga paket jong ki khun sama lani ki hep ki barat ki banang kiu sakhmat benangwan ha kani ga juk kajung